खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय राजखान्थिनि गिदिरथार खौरां जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बिखा बुयै बुयै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिग जिर' जाबाय जोबस्रांबाय बिदाय होबाय होननानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबा एमसिएलए एबा जाय इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गोख्रों दैदेनगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव जेबो फेक्टर गैया बिजेपि राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां नाबां जाबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबस्रांबाय बायदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेबायदि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राकेश ब्रह्मनि खुगायाव इउपिपिएलआ जिर' जाबाय जोबस्रांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों थारैनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोननै थाखोनि थायो जेराव मोनसेया जाहैबाय अरायसम बिथांनो एबा बे राजखान्थि दैदेनगिरिनो अरायसम पावार नांगौ गोहो नांगौ पावार आरो गोहो गैयाब्ला दसे समबो थानो हाया आरो गुबुन फारसेथिं माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गोग्लैसोना थानाय राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हर सान सरकार गैयाब्लाबो पावाराव गैयाब्लाबो रांखान्थि गैयाब्लाबो खामानि मावनो थाखाय जागायजेनो एबा खामानि मावो थिग बेबायदिनो बे समाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ नोंथांमोना मा फोरमायगोन जे पावार हांग्रिना फोरमायगोन ना राजखान्थिनि जा राजखान्थिनि गोख्रों सासे दैदेनगिरिना फोरमायगोन नोंथांमोना फोरमायहर आरो बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रायानो जाहैबायदि राकेश ब्रह्म जाय राकेश ब्रह्म बिथाङा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि सासे आफादगिरि जानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दिनैनिफ्राय जोबस्रांबाय फैबाय थानायनिफ्राय जोबस्रांगोन सासेबो थानाय नंला बिजेपि राजखान्थि दोलोआ जोंनि बिटिसिआव हाबनो हाया बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायनि खुगायाव बेबायदि राकेश ब्रह्म बिथाङा बेफोरबायदि बुंनायनि खुगायाव जे दिनै प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मसलपुराव सासेबो गैलिया बिग जिर' एबा जिर' जाबाय होननानै बाथ्रा बुंनाया दिनैनि समाव जोबोर गिदिर बाथ्रा मा फोरमायगोन राकेश ब्रह्म बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा बिबान लाबोदोंमोन दिनै फिन आरोबाव माबे राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैगोन बेखौबो बिथाङा रोखा खालामाखै एबा रोखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै गोबाङानो फोरमायदों एबा गोबाङानो बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दि बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जगदान जागोन बेफोरबायदि बायदि बायदि नाथाय बेनि सायाव खेंफोरथि होदों राकेश ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला जायनि खुगायाव बिपिएफ बिजेपिफोरखौ जिर' जाबाय होनना बुंदोंमोन बैनि खुगायाव बै राकेश ब्रह्मनि खुगायाव इउपिपिएलखौ माबोरै बिग जिर' एबा मुसलपुराव सासेबो गैला एबा जिर' जाबाय होनना बुंनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि মই যিমানটো জানো পূৰ্ণাংগ ৰূপে এজনো সিংগল মানুহ মানে পদবী থকা মানুহে বাদ থকা নাই সকলো ইয়াত ইউপিপিএল আজি শেষ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই যিমানটো জানো পূৰ্ণাংগ ৰূপে এজনো সিংগল মানুহ মানে পদবী থকা মানুহে বাদ থকা নাই সকলো ইয়াত ইউপিপিএল আজি শেষ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত আমাৰ ফুল বডি ইউপিপিএলত 365 আমাৰ হয় বুথ বডিৰ পৰা লৈ পেলাই আৰু মেম্বাৰ প্ৰাইমাৰী বডি ব্লক বডি সকলো উইংছত লৈ পেলাই ইয়াত আজি 320 মান আছে কোনোবাই হয়তো এজন দুজন গাঁও বেয়া বুলি কৈছে জ্বৰ হৈছে সঁচাকৈ গৰম বহুত পৰিছে সেইটো হয় বহুত আলোচনা হৈছে কাৰণ দলৰ যোনটো স্থিতি এই সময়ত বহুত মানে দুৰ্বল আৰু ইয়াক ষ্ট্ৰং কৰাৰ যোনটো পলিচি সেই পলিচিবিলাকক বহুত টাইম মই বহুত কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কিন্তু সেই প্লেটফৰ্মটো পায়ো মই ইয়াক ৰাইজৰ ওচৰত নিব পৰা নাছিল গতিকে ময়ো ৰিজিগনেশ্যন দিছোঁ আৰু সেই কথাটো অন্য এমচিএলএ সকলো অনুভৱ কৰিছে আৰু তেখেতসকলেও কৈছে যে আপুনি আগৰ বাঢ়ি থাকক আমিও আপোনাৰ লগত আছোঁ সেই কথাটো চলিছে আপুনি প্ৰমোদ বড়োৱে যথেষ্টখিনি বিশ্বাস কৰিছিল আৰু দুবাৰকৈ আপোনাক হয় প্ৰমোদ বড়োৱে মোক বিশ্বাস কৰিছে আৰু তেখেতৰ বিশ্বাসত আমি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াত আমি খুব ডাঙৰ কিবা এটা আছে বুলি নাভাবোঁ কাৰণ বিশ্বাসটো আমি 35 লাখ মানুহকে জনগণক লৈ পেলাই আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ তৎসত্ত্বেও ইউপিপিএলৰ যোৱা 2025 চনৰ যোনটো ৰিজাল্টৰ ফল যি খুচুৰণীয়া ৰূপৰ যোনটো হাৰিছোঁ আৰু 26-26ত যোনটো বিধানসভাৰ যোনটো হাৰিছোঁ সেই হাৰাৰ যোনটো ট্ৰেক বা হাৰাৰ যোনটো পৰিৱেশ সেইটো একদম মানে ইউপিপিএলক বিটিআৰৰ ৰাইজে আদৰি লোৱা নাই এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে প্ৰকাশত আহিছে গতিকে আগন্তুক দিনত মই অলপ আগতে কোৱাটোৱে যে নতুন এটা চিন্তাৰে
আগবাঢ়াৰ এটা দৰকাৰ আছিলে, কিন্তু সেইটো কাম অলৰেডি 2025 নহ'ল, 26 বিধানসভাৰ আগতো নহ'ল। গতিকে এতিয়া কেতিয়া হ'ব সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়ালৈ এইটো খুব কথা পতা নাই। সকলো দলৰ মানুহবিলাকে আশা কৰিছে যে আমাৰ লগতে যোগদান কৰক আৰু আগন্তুক দিনটো মানে ৰুলিং গভমেণ্টবিলাকৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ এইখিনি অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কামটো আপুনি দায়িত্ব ল'ব লাগে বুলি কৈছে। সেইটো কথাটো ক'লোৱে দেখোন মই। সকলো বিচাৰিছে, কিন্তু বিচাৰাত বহুত কথা আছে, আমাৰ কিছুমান আছে